Familia ma ohingo 30 mawuok e gweng' ma Amatwe kar chung'od bura ma Tigania ma Imbo e kaunti ma Meru koro dak gi luoro mar gamo tuoche ma kidek kel gi koth mar El Nino. Lwasi mar koth no chuno thoth ji mondo mi odar e miechgi ka gidhi jote kuonde ma oting'ore gi malo kata kamano kuonde ma gidhiye bende alwora ok ber. Yango ni koth oseketho piny kendo miyo gi pek kotenore gi weche mag koth. Iko na sinda yetu akenjae mai inakuya inamomoa poma zote hata manduka inamomoka. Sasa sisi tutena mtu wa kusaidia, tunataka mkubwa wetu ule tunapikia kura, shikia huruma yetu. Imekuja imeharibu hata manyumba kwa manyumba tunakaa, yani kwa maji, hatuna mahali ya kwenda. Tunaomba serikali yani itupatie, ituone huruma, itupatie usaidizi, sababu hata umbu inaweza yani tunaumwa hata na umbu nini, tunaweza yani kukufa sababu hata ya magonjwa. Kuna takriban kama ekari 30 au zaidi ambazo wenyeji wale wanaishi hapa, ikiwa ni mimea imeweza kuharibika, wanyama wale ambao wanafungwa majumbani wameweza kukufa kwa sababu ya maji, na ndio tuweze kupata suluhu ya kuweza kuwasaidia wenyeji wa hapa Kianjai ni ya kwamba maji haya yatengenezewe damu pale Mbututia. Wadhi mbele gi miweche manyien.